Yuk kita tis. Tim Apple Komputer, rentang pengetahuan produk yang terjual di Apple Komputer part 1. Kulipat. Masa prosesor. USB baby. Anycast. Kabel HDMI printer. Motherboard. Apa ya? Cut. Cut. 3, 2, 1. RCA 2. RCA 2. Apa kabel? Kabel RCA 2. Konverter USB SATA. Nah, itu hard disk PC. Ya. Aja. Pasti bisa. Aja. 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 Cak 251 tane, Cak. Gak boleh kodenya, ini barang apa? Yang keras dong. Router TP Link. Iya. Tinta refill Centro. Iya. Nah, kalau itu konektor HDMI mini itu HDMI Iya. standar. Lanjut part kedua. Ya guys.